ia panawat di barani maka da degaga dan lelena na rekona palai annar ratu na sabuhat desa. Nyato? Annar ratu na sabuhat desa taisang napaki makada degaga dan lelena magai nasaba ia mi rohat desa annangi ratu na sabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia pelaksana acara ini, temannya sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, dari MWC Pancalautan dengan MWC Meritangaya Talu Limpo ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini sitonganna degaga judul yelenga maka da kota bahas. Jadi ia menibawang agi-agi meupau. Ini di alhamdulillah sitonganna ia makokoa Bapak Ibu sekalian perlu mematoki mega mak guru banyak belajar. Nasaba nadapi ni narampewe nabitta makadayati bi akhir zamani min ummati angkanang kamatu wattu ummaku. Di situ ada 4 yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah qalilun ulama katsirun khutaba. Cek dak mitau pandrita tapi ya mega pacaramah. Ia namanya papangewangi tahu. Hanya sedikit ulama, orang yang berilmu, tapi yang banyak adalah khutbah penyampai. Pak dakwah mega, tapi sedikit ulama. Kemudian mega tahu mengilau, cedek tahu memak bereh. Nada pitoni waktu nanya. Jadi maka dari Nabi ta ia konadapi rawatuero maka tuntutlah ilmu karena itu yang lebih utama. Mematoi tamakoko keadaannya ia ko matandrei semangat ibadah nama lemah pak disangange maka solang nasabak kadangkala tania hukum ditarik ke hukum. Namui di ustaz semandarito malah sauluko yang kalinga karena sebenarnya seakan-akan apa cucuki membahas masalah hukum padahal tanya hukum. Nah iya kok agama ta telu ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti dia mengkaji tentang masalah hukum-hukum agama. Ulamanya disebut dengan fuqaha. Disitulah lahir mazhab nang kayasa Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Itu kajian hukum. Nah ya kopiki na bahas tawe pasti berbeda pendapat. Dia mungkin cidi.
pendapat magai na sabab puang Allah Ta'ala mato makada walizalika khalaqahum makome matokoro pancaji de nasi dipahang jadi akong katau cik di melira cik di mipaha melo na pake yana tu tau mewai puang Allah Ta'ala na sabab puang Allah Ta'ala memato rampi makada walizalika khalaqahum betul na upah kome matiro pancaji de nasi dipahang. Nah ini penting. Kemudian ada namanya kajian iman. Jadi ya ronak kok kajian Islam, ulamanya disebut dengan fuqaha, ahli fikih. Ya komeki mak bicara hukum, maka lari ke situ. Maka ada apa aja ni runtuh maka ko apa ustaze, ni gana yasang ahli fikih. Magampang, ya ko magala ki mak baca, lau sarankan ki yang pertama baca Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, Mufti Mesir, Profesor ahli fikih. Makada bahkan angkat tau pandrita rampe makada iya ko itu numana ngibo ko isalan ilalan nalino bo pikki ko ilalan nalino na tuni tawe na de nagaga bo pikki tapi ko tumo pie ni kasana penulis kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu alena Profesor Dr. Abbas Suhail itu ya ko tumo piero na ulle mukimana pe makita pikki na sama magai semua kaidah fikih sudah ada di kepalanya. Makiron racananya tahu angka kita bikinnya tuh judulnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu 10 jilid. Alina detona dapi 3 juta, 2 juta lebih. 2.200.000 na kudu salai. Angka terjemahan nah taniana basara kita gondolo. Ya ko kita gondro mimeta baca ya naro tali. Kemudian yang kedua, angka tuh kita makanja baca Al-Mughni Mamul Qudamah. Itu di situ kitabnya muridnya Ahmad bin Hambali. Makanja tu ya roh. Nasabak menghadirkan puro bila-bila atau pandrita pendapat yang pakai koro kurang lebih 200 ulama yang dia kutip pendapatnya. 10 5 jilid kudu salai. Angkat tu ya roh. Al-Mughni Mamul Qudamah. Kemudian angkat tu kitab fikih Al-Muhallah. Makanja tu ya tuh. Jadi ya ko rasional ya ro al-muhallah ya ko al-mughni perdebatan antara nas dengan teks dengan akliyah ya ko Fiqhul Islam wa Adillatuhu menggabungkan semuanya idi mani ko magalami mak baca iya miko deta magala mak baca itu tapoji memerengkalinga aja talari kong kapacaramah itu betul kan apa angkat oje itu tahu napai na tiro stase na denon roh tappa mata pala kaji na melo mak dek itu patannya ustaz nah itu penting makanya makada ya kok YouTube angka matotu wa ditauka angka makokwa memulai kita banyak di share di garup-garup itu termasuk Dr. Buya Ar-Rasyid Hashim iya roh tabuka-buka iya roh tangkalinga-kalinga cara mana apa megatoje itu tahu napa ya kedua mangkalinga dakwah desisa na melo maka da betongan na si rupa ya tonga maniro nangga salamana niliangnya ang kami matau pasan na guru takal si denreng maka da iya nang katau cip di minasa 7 macipi tu lalangin olah kemudian yan nang katau materra lada ko agama ya maka da guru takal si denre tajang igang katalu tau ngarua ulang pajan itu kuna dapi ya tuh. Jadi nang katau materra lada betongan nang kapahang agama liwat terrakna tajang ita lutau ngarua ulang ya konadapi ni talutau ngarua ulan noni tuh biasa ita ne guru tamakana magay nasa makome mapada tau mak guru masapeda ya ko bunga macay masapeda bu na chaneri lapangang bu bela palokomite itu asoso tulimelo masapeda itu namo pokok nama ka basay suro namo biasa tau kutu tapi na macam masapeda na sapeda mo tapat jokah makoti tau maca bunga maca mangoto makotoi pasila bunga mak guru sila deje gaga namo bata titi tonolah itu ngana guru tanaro rampe makada ia mematoro sifat manusiawi betongan na sifat manusiawi iya ang pole lalam ni matiyaro yan ang katau bunga maguru agama tapamelo tumapitangi makday tahe ang kamakoy iya na tu biasa tapalok imon rinay mangit tato denon romado tapalari made napita me matoy
Jadi aja mo idi tama diisi mange kong katau komonrita na makada magi aja tapana salaiki aja na napitangi tu makadang katau paham makohe. Itu paangkato na kasi mama dareke kada dito ko na cacanite kor kampung ustaz. Magi je nakade mana na tema de nagamon rumah dong. Sebelum jok kakak lokon na buka-buka iro kita na tau pandrita ta. Angka cidi bo wali sere naso dalil-dalil amalia an-nahdiyah. Angka corona rampe puluk ko alena pangulut Imam At-Tirmizi hadis as-sayyid. Makadai majata ma'a qaumun nigi bakbetongan tidaklah berkumpul suatu kaum summa yatafarraqu kemudian dia berpisah li zikrillahi man la yazkurullaha wa salawatin nabi Muhammadin SAW dena sikiri lauri pong Allah Ta'ala detona salawa lauri nabita maka de korolana hadesa maka orang itu seperti bangkai yang berjalan pada tau matewe jadi nangka tau si pulung nadena sikiri detona salawa lauri nabita nama kadek madek dari suatu kelompok kaum dari satu kelompok pertemuan nama terumi madek dena sikiri dena salawat maka deh desa itu seperti bangkai. Itu ampai tau pandrite dena tap pemadek kopure masam pajang monro masikiri nabita nama surongangi angka kita napa angka itu hadis asah ya mitu ko tau dena magala mak baca madari maka dari gagah. Nah, ya natu nama dari. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi makanya iya di jeo ko masigi ta makanja mo. Ang kami dua talu masigi lolo ngapa de metoje gaga monro ya napur mak berseletak di mana. Padahal zikir sesudah sholat itu mana sahades asah. Ya ko maka de nasa surumi lo boleh nya pitangi. Ya ko to memo magala mak baca kita, memo magala mak baca bo. Angkatannya to kita gondolo. Kita gonromo bahasa Indonesia nah itu aja mau ta masela makadangkah komelo ki baca termasuk ita je makokwai iya romega toro pasale talaking kung katau mate dena na baca talaking asang bidah na masalah na talaking Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hambali makadamana sunnah. Bahkan nangka narampe ko kita ya na talibin narampe guru take muda maliti ba sere na satuna pelatihan penyelenggaraan jenazah maka namo tau mate sahi mana sawad di denia sampajangi tau mate sahi tapi tetap diminta ditalkinkan unro pentinnya ya sange talaki tapi yang kemakada bidah de kaga dasarna ina tunah kadai mantasapi oko kita na ia ko angka tahu makada ia panawat di barani makada degaga dan lelena narekona palai annaratu nasabbuhat desa nado annaratu nasabbuhat desa taisang napaki makada degaga dan lelena magai nasaba ia mi rohat desa annangi ratu nasabu ye kumisamanan ya hadesa berarti bisa dimakan dega hadesa nai ye ko napai 30 ko to miletope monro ya nama lampu tak dengi pajai dena cocok jadi maperingar ramanya apa iya nadeni pakwa batewi ta macarama deje na pahangi yo poko malampu ni makwai mabasani na pahang iya rotolide na memang kalinga carama betongan nade na memang kalinga kotanya ustazna yo poko Pak Masumu sadana to oh iya apa mawata je ko masige pa to matappa milalang na iya rotode na matappa meti caramai pai makadaya di pangisigi panitia masige aja je na masige bai pabaloy iya ro corong epegay yase itu nang kalinga-linga titay saliwang nasaba magay memang penting nasaba dena yang mana na to puna kasempatan lo masige maberejama yati ampai upoji macarama ko mata si eta upoji lada magay pa namo paboto ang kato silapo ko ya nasigin na mo taw matewe tatta yang kah yo ko masigi raji pagah yoli tena dena lao yo ko isaliwang ihais manyamang makanya sebenarnya dakwah itu harus sampai nasabatannya tu matu ia tu tahu de na pahala itanai maka made musangi ini ustaz itanai maka made mu pak gurongi makanya kewajiban orang yang berilmu adalah menyampaikan ilmunya makanya itu tahu bodoh yang kata kanjana tu mbak engka kanjana ya kau engka tahu mak buta taru nasabade ni sangi dana kan nai dosa
Yan na to nakada nabita dyan na may galada. Pakutana malalu na saba anu dene harangan. Yan katutukan dyan na teko bodoy. Yang katumaraka na bodoy. Di na may kapakutana. Makadami ba ko sunumon Davis sagi po makadade itu pe nawat ding. Ampay laujama salasay do. Jadi itu ampay termasuk nih Pak masalah kaidah agama kan sekarang banyak. Ya ku ibuka kita na si Yusuf Qaradawi termasuk ulama fikih kontemporer. Mega ni wita pendapat si salah si ba pendapat ulama makdioloy. Mega ni narubah karena dia melihat makasidus syariah. Tujuan pokok agama diturunkan. Termasuk biasa Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah. Dia na palaba ina reko paboto masumbango ko masige maka aja mualay. Ito paporkas dito gago ko maye. Ha? Patano nomor to masumba ko masige maka dawad di gayala. Nanuhara jete. Pulay boto na panasumbangang Muhammad na anu macari pa jete na dinalay po ang Allah Ta'ala ko tanya numapaching ipik ko ni na may yun rin masampajang ya ko ipatamay anu harap pik ko ni makaray man tasabi Imam Malik Abu Hanifah iya mualay iko panitia igan rusuk mato kumisang yami ko de misay ka de na marigaga tapi ya kumisang makaray di aboto orang ni di sabu-sabu ya di porokasi ay manasah nomor si di pape ko na sabak misa niya numasala malamopi. Nomor 2 si kongkolo ka paano majamu lah. Ito nomor 3 mu carepay onro mapacing nomor 4 de na baraka ibadana te gara-gara ko jejep pakapa ko na kan palu-palu mato. Ito idi na panitia roman rasa tapi iya ko sa Yusuf Qaradawi si balikan na nasa iya ko paboto mas sumbang alalaloy. Apa yan na di mualay madosa ko. Si balikan aga alasan na nasa iya ko di abotora muala dina napake boto kamakiro apa yan na di muala napake boto napake minu napake maculi makunre napake masabu-sabu napake maptan nomoro 5 dosa na gara-gara ko pa di muala jadi ini madosa ko ala sisanya tapi aja mu pasigari di mapacing pasalay yo kiyo koro makada sumbangan na paboto Tadi mereka atau na pasalay kaya gamat tu ni pake ya ko makbangu manaraki pakai koro makbangu WC pakai koro makbangu palaki pakai koro untuk bagian luar silakan pakai di sana ya ko toba imatu mancedeceng kalau dia tidak bertaubat dia tidak ditempati sholat. Jadi ia naruh penjelasannya si Yusuf Qaradawi. Jadi ia nampai makadaka. Ia ko si rupa mi pikki baca, pikki kalasi mi bawa. Dena ni baca pendapat mak di Mondri yang lebih banyak konsen ke makasidus syariah manrasaki. Tapi angka tu termasuk Imam Al-Jasuli Rawita, pokok ikatan ulama fikih sedunia. Angka nagodo ko Rawita kurang lebih 7.000 masalah kontemporer. Angka na wita na buku kata cede tawe angka wita na bahasa ko Imam Al-Jasuli makada iya ko mualay ita na imopo tatak kita na imatu iya ko melo ko amang akibo bano ko ta amal malupok yolo na pintu na masigi aja na mutari masumbangan langsung ya kung kataw masumba ko meron na patama ya kita na ko matu panitia makada di aga iya makada di bisa ngimpo mo kumiarwala itu jadi na malampi pakutan na kena itu jadi disitulah tapi pikir ni apa pikir beda tuh makada kau na angka kajian Islam masuk ke fuqaha ya naro ulama fikih sana perdebatan hukum-hukum agama termasuk kong kamanu nalapoto lupa mau pirepak ni ulun atau lupa angka tau biasa nasang wah daripada mate bawang gere nandre ya kiman tasapi dia na palabai nah saya namo mu gere tatati bangkai apa makalasi mo pa namo dia mu gere mati to kamakiro jadi nang kamanu nalapoto namana sama kada mati ya gagay ko de ni gere aja namo gere apa namo mu gere tatati bangkai ya Imam Malik de nasa hidena ko iro anu gere angka ruhna yang kedua angka pangaruna gere sange jadi ako mo gere nang kamodaran miti o koro bakas pisomo nakedomo pi mo gere halala yanre pa dito pa namate kaya na meta pake ya ko na manu iman tasapi ya ko manu lopo gere masalah to siya gagawe ko si dimi pake dita gere
Maka da terakhir hitung apa Imam Malik terakhir yang dihitung. Maka de ia mu gere nang kamu bakas na gere nang kamu daram niti na kedomopa de na marigaga karena yang dihitung yang terakhir. Tapi masalah kalau ki pasai mali ayam potong, nak gere ayam potong pa balu ayam potongnya, nak pengen tama darongnya apa si tandra. Ia ko gara-gara si tandra ni manu ena mati manci bangkai na sabah iya ro hukumnya yang terakhir dihitung. Tani gere. Masalah nih tuh. Itu. Jadi makanya tuh Pak madari kak tia, iya anak sendiri madari malah saulu maka ki kada je ukwe. Tapi makomoro itimbang oh lari ke sini. Makanya ko pikir Pak sak barak lalu ki mapangewa. Betul ngana de ya ro berbeda. Ya tu ampai yang kaimang nalak dak bismillah nah. Engka to ima de nalak dai, kami to de nak bismillah. Ya Imam Malik na paumeto, nasa makaro ma bismillah tahu. Na pumeto, yan ang kay mama baca pati na baca bismillah makaroy. De na kada de na sa makarami makaroy. Yo po'y manta sapi yan na de mo bismillah de na sa sampajam mo. Jadi ya de itu dia pangewangi manito. Jadi kunu masalah to ang kamakada de na kunu ya po'y manta sapi. Ia mo lupay wi kunu kecuali mengaram memang ia mo lupay kunu ko subuh suju sahwi ko. Apa ya tu kunu sunnah. Mapangewangi Abu Hanifah si Ahmad bin Hanbal na sandeje na kwa iro kunno biasa na zaman na bitta si sana turung ayat taguran nabi hentikan maka dai manta sapi dan tanya ya mana na kunno taguran nabi ia miro wattuna peristiwa sumur barut antara ada penghafal Al-Qur'an 70 yang dibunuh ia naro na kunno na bitta kunno minta dilaknat si sana maka dai Allah taala ya pemurus ya Muhammad paja nih jadi dai na papisau manang na bitta kunno laknat mina papisau. Napa makare manta sapi de makui je. Ya kong kagaga pura na jama na bitta na mochi cammi. Jadi sunnah salamanya. Na mochi cammi. Kode to na nang kanateng. Ide na namatte tau pandri taleang nasa iya na tu. Jadi makoro dari dulu itu kan begitu Pak. Cuma iya mi makoko desa kada kinri pole mak guru agama tapang kabawa lupa nasa de kaga dalelena. Kinro pole itu tapang makada ko de kaga dalelena na tanan. Iya mi roto matotta riolo dena mega bicara dena mega pakutana pada tahu makoko kinri hadesana. Kinri ayana. Kinri dalelena. Iya to matotta riolo na kada no stase aja muakoi makadena wading. Ide to na kada harangi makadani pemali. Biasa imang kaliga. Pemali. Pemali matoba tu te matoba kanuku kuan ni. Pemali matoba ko de na sini kami si baju ma. Pemali sanre te ko do pintu. Pemali ya luluka wajujui pakewe. Maka dai pemali. Ta coba ni gare buka kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Pada bab terakhir, pada bab 8 terakhir. Ta buka ni gare tanah hadis. Nabi terampai maka ada 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Yang pertama menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Dipakai wajujun yang lulukan itu menolak rezeki selama 40 hari. Ada seasah. Yang kedua bersandar di daun pintu. Sandre okodo pintu na tolak dale patapulo sona. Hadesa maka dami to matot riolo pemali ya Pak Dena di sama baca hadesa Tapi ulama Pak Guru. Jadi ya tiap ko makade to motor riolo pemali dia tu wakada de gaga dalele na makada maponco baca mi. Apa ya nakada pemali makada de wadi deni seng kada hara gajero makaroga atau yo po makokota paharam. Jadi de na wadinge. Jadi apa hangi cede. Jadi oko ni masalah we yang pai sitonganna iya dakwah ku pae de gaga judulna. Tapi ini mani bawang kega na pasala teh kong kagaga na pasala teh takutan amoy apa angkat tu serek na solo pendro ku Facebook ku makada kenapa selama ini yang semua amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah NU yang disalahkan orang semua ada dalilnya angka book ko boleh yajib mafahim yajib antusahah Bo Nasib Al-Maliki itu bisa dibaca 500 persoalan yang dibid'ahkan orang semua ada dalilnya lengkap hadis dengan ayat. Jadi itu ampai makokaya mamula ka masaga-saga cede ma bicara Pak na bulldozer ni jete ko deto mewah. Jadi ye warga NU okwe pancalau tange talu limpoe aja ton romatinro akad deki apa guru tanaji patahudi biasa pawi nasa deje nagala ceki teh na bulldozer ni.
apa nangga mana nih sini na amalan ahlu sunnah itu di bidah haram. Itu jadi kita coba gare. Ikaji manang tapi mudah-mudahan termasuk ronak masyarakat talkingi mamulan itade ya bange tay kong katay lemak ya satu to katau masamangi pano kalabonge na bato tawe masyarakat dia sadepo runtu ya desa nah angka kopiki janasa nahdiyah angka narampi kur maka penjelasan hadis wallahu alam apakahnya hadis sahih atau hadis hasan. Ada mengatakan biasa guru tamakadami al hadis au kamakol maka daya nangka tahu mas samangi pano uko kalabonge na bato tawe maka ia tu tahu matebe lai ringa ngangi pakutanana ya na tu ampe ko Jawa mega bang tapi mega maka da DJ mana ka mega masampa jate na bang itu mega masampa jate na bang ia tu bange 5 nomor sidi bab papa de setan itu bab panguli sempajang bana reko jajan anak ini nasi rupa ya nang kato aju tulis serre bulu-bulu ko to madappe law bani mala wasewase agi batu gita tatte napaki bango kuyawana napatapoda kada ko kasi tango ko ade ko me kahatap bangi ko baje pura pinapatatap bang guru tane ro sama pak gurongi magay nasa iya tu jinge aju me matomi nonroi makoto bola nanya tu ya kamu tak babangi demo podangi macai itu namo de na pacecera pas itu macai pada muije idi kong ka bola nonroi tawe na tapalai lai rutu bawa de ni podapunan cai patu di namo tau de na pacecera ko de pasak bisa bi macai mako matau tu jinge ina tu ampe guru tamaka de kong kato aju malopun ade gaga aju len na macawe na to liserre bulu-bulu mu ko madappe kong ka setan na ya tu demi muitai lo bano tatte batu mu podangi maka de me ka tutap bangi ko baje kong kaisa na de me mano podangi pangatai aja itu ir to pandrite karena adabnya Pak Deto je tu nya mana na itai panapa ya taperi Pak Mega tu tahu dasa degaga ya tu seta lari mati ko maselang itu jadi iya penting sampai kaki artinya hal-hal seperti ini memang kita harus pahami anu miwita masalah makokoe termasuk ya rode paniru di okosidrape mulai yerolalanna atau pandrite ko Jawa dan juga berdasarkan hadis Nabi jaramo pawita tolo masyarakat kubur ko ni Jumai jaramo padi oh iya yerawat dingi ipakedo roh masyarakat kubur ko ni Jumai bangsa tate si dipitalo mepi subuh torewa sunnah ia tu ampai nabita nanti dia ke kuburan baki menjelang jam 12 jam 1 malam mimpi mas sempaja subuh narewa Umar bin Abdul Aziz itu ke kuburan setiap malam Jumat mage na di Jumat lo Pak Mega apa tu tahu nasang manang kaje pas sumpah kiburu de maka de nabita ko hadis setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Jadi ya naman ni Juma iparewa iruhna nya tu tomatelo ko kiburuna. Jadi ya komelo kilo siarai pada saat ruhnya ada loki ko ni Jumai. Yana tu ampai kiburu wali o ko Jawa denang kana de nama roko ni Jumai. Na sabab memang ruhnya dikembalikan. Unron na makanja sisa to milau dong lori pong Allah taala magai ikiringang ipateha ikiringang surah al-ikhlas pura piero matu napaki milodong puang talenga baraka talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi tau pandritewe itu namanya tawassul aja tak ada opuang anu inda upa pasalama ya pomu tau pu saya tu ya tiasa tawassut tapi dakang ya ice de tu bawal lese na pak nasalah ya kalau ke kiburu maka dah wah kiburu tau pandrita ya loni puang anu engkero anakku bataje doang ice de rona pajak padahal tau mati na pudangi de na wading ikiringa mi pateha ibacangi surah lilas milau dongang napa tu milau baraka ku pong Allah taala puang talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi atau pandrita pada kolete bola baru itu na tolo bola na mite wi ballo pa bola na wi pok kasih mudah-mudahan kato dale ku di mak bola mako rajane mako pada mu ya tu dia ka bedana mako miro pengharapan itu tapi deno ko kibure masompa na ya ko wali tidak mati di sisi Allah ya ti ampai pak ya ulomo ju pandang tak kalupa la datonga ngatu ko dole pangoko kiburu na guru tak Abdul Rahman Ambodale apa mana seguru tak Abdul Rahman Ambodale saya mengatakan beliau waliullah magai na sama guru ta Ki Haji Fathudi Pasuruh
Lau poda maka daka iya ko tau pandrita dia si pasuru pakai pasti ada kelainan. Meka tanaki apa idi gare pasuru guru tak Jadur Rahman Ambodale karena wasiatnya memang. Maka dia kupuli mati-mati ku baja sangadia nang kamoji patahudi ngale na suruh pasuru ka. Na pas beliau guru tak ada ali ni suruh pasuru tanya maka maga guru tai pasuru angka gamawangi atau maga nasaide yaitu guru tai pasuru de metoni gagana. Pas upalin na okotanae ubukai pawaluna de gage sana utanra ima pamulo luna letu ko tangana de gage sana jadi usurba manilemai yaitu guru tata wali Pak Deni jemput toko kibure ko tanya wali ima komiro jadi ima kadaka itu wali je kalau ka jupandang lepang aku tuh bacangi Fatihah napa milodo putalinga kasih baraka taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai telingi to pandrit begitu nikmat ageling ulama nikmat karama nikmat ilmu nikmat iman nikmat ihsan angka mana ya lengi ya naro ilau taletoka po kasih pada ya roh itu kan sama musyrik gaya roh iya kau tahu kurang paham maka dia musyrik gitu nasabak dia na pahang iya na jeme ka makokwa tapamala kesimpulan pada mi kong katau mate pa upo daya te wacara male tu maka dia nang katau mate apa dudupai ganjil Abu Hurairah maka dah sunnah hukumnya menyalakan dupa ketika ada orang meninggal alaki dupa cuma mega mi tau mal kesimpulan ni tai sanro mapa tu dupa jadi nang katau mapa tu dupa sanro to ni gitu. Padahal itu sunnah. Magina dupa patuo nomor sidi harumannya dupa itu mendatangkan disukai oleh malaikat. Yang kedua itu tidak mendekatkan lalat. Dena pak caweki lalai, napak de lalai. Kemudian baunya bisa menutupi ketika ada bau dari jenazah. Makiro, ya ko parpui sampro yase mak bau mati ya, ya ko dupa kade karena mas Sandra. Makiro cuma mega mitau nasena katawa patudu pasandro pak nite sandro mapadu pak dena wa di mal kasimpula makor jadi kong kasandro masongko namustase sandro to jadi na cocok dena wa di mal kasimpula makor pak betongan na iya na mega makokwahe jadi tapi syukuruki mitai NU lengkalena atau malabita ketua NU kecamatan kati Ustaz Abdul Waris Ustaz Lukman Kato malulu manamo pa insyaallah magala pangka itu kekurangan na biasa teh ko macoco ni migala ada pertimbangan nah yo po na anak mondri itu mak buta taruh kalau mana soal pimatu na so sale pale ko makiro angka to kanjana samanga na matandre itu matoy pertimbangan na matandre onrono to na tukong kagaga maket tanah pamala kesimpulan madari kene makade meni labu kapala telepi kapala napa kada mila pak goro aga timula pak na telan ni makomatiwi ta garakangnya makokwai ye na tania tau malolo pakedo ai Manrasaki jadi pak dongen atau pandritata para tokoh-tokoh masyarakat yang kita butuhkan. Makanya saya sampaikan saya titip NU di kecamatan ini lalu Limpoe sampai ke Pancalautan karena di sini ada yang menggabungkan jadi wilawi utitipi di setiap sholat kita pura ki masampaja pak tokoh-tokoh masyarakat kita tilodongengi anak-anak yang sementara bergerak sekarang untuk mengibarkan panji-panji Nahdlatul Ulama tilodongeng saya titip mohon didoakan nah sebab pak donget temanang ya kode gaga bantuan tenaga yang penting tilodongeng maka dalengi kemudahan ro kibarkangi ajaran-ajaran Rasulullah yang telah dicontohkan dari sahabat-sahabat Nabi sampai ke ulama-ulama kita. Sebab guru tak biasa kumon mil doa bersama sesudah sholat kemana napitang tapi kadang-kala itu jadi masalah nah sabang kada tahu maka dega ada lelena ini jadi masalah tapi kita juga bersyukur nah sabang taipu imam jago to mak baca kita ya jadi Pak Imam luar biasa itu jadi beliau itu saya akui karena rata-rata memang begitu orang-orang dari Jawa itu yang pernah mondok itu berhasil. Sebab ia pesantren atau ke Jawa kita gondolo minanrele yo video kumanye HP minanrele jadi dengan keberkahan ulama itu penting kemudian penting wasiat kangi terutama ke anak-anak teh boleh pondok tahfiz ya alhamdulillah hati-hati toki mapasikola makoko apa mega tu pondok pesantren makoko apa kepala korang mapak guru korang tapi angka kekurangan nah magai dena nilau doang itu moton nak mati tapi maka dapik kita andai ustaz magampala ada tandrai
Ya komeki misangi pesantren, ndak usah. Ada jayo, ndak usah. Ya komeki tanrei bi pesantren de anak-anak de ini lodongan itu moton aku mate de na bacangi korang magampang. Ya nangka pesantren paka pala korak de na lo mangaji tomate matan ralada. Ya benar ta tanrai. Ya nangka pesantren paka pala korak toli santri nak kada loki jolo mangaji yang ketau mate korona kada de nasu ananae kesimpulan pokok ya tu langsung makada de na ngaji te ko mate. Berarti namu ambo na mate de to na bacangi do. Ya dia komelo ki mate ki matu ilam papada mani aga jerosan na pada sapi mate wede na tay bacatal kita yilo do ngi makade na mate na urusan na to mani kalau mana aga may pigau ta pasikola nya na to ko makero ya dia aja tamariu makada mapla di korangan aku tapi de kata lolongan matu na sabade nang kanilo do ngi de na bacangi pate de na bacangi koran na sabab makade de na letu itu jadi hati-hati toki. Ajakkan maha memperlihatkan bahwa masih jama kapala itu karena yang banyak sekarang adalah khawarij. Ia megalada mengkafirkan, magampalada mengkafirkan. Serena nas suatu nama majelis ulama aku watta sempaka berdebat cede utajamui rumah kadang ke kamar kelanjutan nako HP na teleponnya imam makko ni wita maka depek ko hukum na kung katau mas sampaja na din napasusak ka. Selemoga gitu atau mapasusak ka ina din sampajan apa dua tau makutana ciri jo makutana makada aga hukumnya rustas kung katau raji mapasusak ka tapi din sampajan magi pure na kutanangnya ro kasih tau pule monri na sameto ya makutana aga to si pe hukum na ko pasampajan inte din napasusak ka dak nulle je si bali ya tewe adik kuilang ya kawite modele na nulle tersinggung ya nulle ale na makada ya je deu pasampaja tapi magala ka mapasusak nulle tersinggung ya ro di makutan atoi angka na Jawa piro makada iya sange salang 5 ya mau sahada salah no tapi dia mau pasusaka dia mau sampaja dia mau puasa dia mau haji ko mampu ko pade lo nama kada oto de gaga ban si bagai ga masinana asam mioto betul kan la salang asam mo salang ia jawab makero dia nawat dipakai ko hukum itu analogi ya ko hukum tidak pakai analogi dia pakai kaidah yana tu ampai tapalau banta ka jolo-jolo pakanjaki nasaba iya roga may masalah pikir maka da aga hukum na kung katau mas sampajang tapi dia na pasusaka atau mas susaka maka majasaka utau-tau tapi dia na sampajang maka da Imam Malik kapere gatau makero ini perdebatan panjang angka maka dia nang katau dia na sampajang tapi mau mapasusaka mapuasa ko ramalagi tapi dia na sampajang aga hukumna maka day tanay jolo magame mangide na sampajang iya kode na sampajang na sabak nangga sampajangnya de na wajib berarti kapere mutlai de na dia sampajang itu mati itu kumati tapi iya kode na sampajang na sabak makutui silengang itu jadi makutumi alami repah makitang ngagi tapi nangga kada wajib je sampajang itu madosa je de ni jamai tapi de na jamai iya tau make itu tanya kapere to pase miasan tetap Islam salang madosa lupum jadi peko ni hukumna ya sampajang ko mati nang katau dia nang kana sampajang ko masige dia nang katite mas sampajang nangga mu sampajang e waji sampajang lali ko mati apa kewajibat tayro mensolati sesama muslim sallallahu alaihi angka makada kapere de magi nakada de nakapere kesimpulanna ulama fikih 2 nomor sidi iya kapere kot salang inatama kapere na rewa pe mamanci salang deni surut tolai sampajanna yaro na salai watu na manci kapere tapi ya tau dena sampajan naram mainga na kemudian mas sampajangi lai surut tolai sampajanna yaro na salai berarti tanya kapere na sabaya kene kapere dena wa dina suluri sampajanna na salai tapi nasaba salangi berarti surut tolai ke pak kene kapere mutlai berarti dia tidak boleh mengganti salatnya nasaba kapere itu nasaba tani makade de na sampaja nasaba makutumi ya ko mainga ni nami mas sampaja ni suro ni kaba tola ini harus sampaja mulaba ero de mujami berarti dia bukan kafir karena masih dihitung dia boleh beribadah mengganti salatnya ia kene kapere mutlai ajan mutlai ya tama pasi ko salam mujami itu makiro itulah yang dilakukan ulama fikih jadi hukum bicara Pak tanya analogi Pak ya ko memang cocok logi mani mai pakai de gaga cocok mana gaga namo aya ipasilapu manato gitu
Jadi biasa kadoseku profesor nalairo lucu-lucuan nasa ngalena daku ya namanya mako apa prope makada katuko korange makada mimbutuni ummahatikum makada ya tau botonge umakna nabita jadi ya nakada mimbutuni tau butong makada jadi mega tau mako korange ya tona tu mega tau matota riolo makada wujuhu yauma isin naima nasawu min launi wujuh imange meni matemana ngisana kampung ya kuiro nala pangupu mega tu tau matota riolo nasak aja muale pangupu ya rongkai wujuhu yauma isin magai matemana matu isana kampung kan itu nasapui ma min lau wujuh padahal ya sengi wujuhun wajah tapi nampak dicarogi jadi nasangi makan tomate jadi makan gitu ya namanya kemakokoy saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ini pengajian tak terus berlanjut iya ini pegawai sarae tapajokka ya ropure napa guru atau pandritero aja tasalaiwi ya kedua mitau tuda ya to naro dua makoami tu Pak Magai mega tantangan makokoy seakan-akan memunculkan sini neru jamai salamana padahal semua ada dalilnya demi pagaga kesempatan majelis ulama wita untuk buasi dibo sebagai panduan bahwa semua amalia yang dilakukan masyarakat kita selama ini ulama-ulama kita itu semua ada dalilnya. Mudah-mudahan matu angka waktu na yakiboro si diebo na bagaimana lo ko masigi enapa yali pagawai sara imange makadang tidak lele na itu mujamahe dega aga salah supaya matadai nyawana pak nangga makada bid'ah iya mega mangga sebagai bid'ah saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakah Allah taala saya pribadi sebagai ketua majelis ulama Kabupaten Sidenden Rapang berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid seluruh jamaah ibu-ibu dari Patayat dan juga majelis taklim terkhusus kepada ketua MWC yang sempat hadir bersama kita alhamdulillah atas usaha beliau kegiatan ini bisa terlaksana. Akhirul kalam ya badi saya peti itu nama lampe batuna ya langsung ya biasa pokoknya masyarakat makada oh iya betul ya. Oh iya betul. Iya. Betul. Maka daerah ya, iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Apakah itu anak sendiri atau semua anak yang soleh? Oh iya betul. Iya. Iya. Terima kasih. Nomor sidi makada kega naji namasu ya Rasulullah kamara itu muni usolli asampaja kepada bateku masampaja nabi terorampe makuye ya kui buka kita pikir pitun rupa carana nabi tamasampaja pitun rupa jadi ya konapa ici ditisang angkat tuan nak ditisang itu jadi ya nabi pitun rupa carana nabi tamasampaja apa 5 tahun nabi tanpa guru langsung masampajang 5 tahun cuma yero 5 tahun denang kan pak guru masampajang latu maberesalang mapamula mi katambere madaka baca na doi tita baca Fatihah baca surah na perroko pure roko toko pule roko na pemakan nabita pakwani ro sampajamu mataru-taru jajinan kana pendapat maka da setiap rakaat baca Fatihah itu dengan baca surah angkato maka dade ia ko rakaat kedua terakhir surah mani bacangi agasane Fatihah mani bacangi dene baca surah nah sabab batena nabita mapak guru makoro de gaga salah sa itu ngaletu pacapurang maka da mapamule kata bere na pak guru pada dia anak SD makoko ato lai bimbi maka da baca jolo iya napa mu baca iya napa mu baca iya de kemudian yero doa kita 10 pak 10 doi kita Allahumma ba'id baini Allahu akbar kabira tabar semua rabbu wa ta'ala rabbuka wa rabbul karim 10 pak jadi aku cidi minta apla ka 10 talu de tapla iya na kay kana mi acuri ko meki baca mana ngina pa makada wacuri na bita di wani tulampena rokok ni mangi de pator rokok makada masampajang ya ustaz masa pajatuda ma biasa mo ka jero masa pajatuda na bita yero na bita na mode nang kana jami ko promina pak guruang itu apa itu nabi makadai Aisyah
denang ka ko masampajang inabita na ang kasahaba makada denang ka ko masampajang inabita na dena to liutuna halayolo utuna yolo tapana palimanna makada ay sa puro runtu nabita masampaja yolo itap palimanna na utuna nataliti tau pandrita watuna magala mo panabita dena maluppo lena yolo itap pautuna na limanna sisan na macomo ni nabita na malasalasa na patapay yolo limanna na pautuna jadi na sana dito jadi tau mawatangi pala yolo ni ututa kung mato ni kotapay ututa pala yolo limata ito jadi makito ito jadi yan na rumakada sallu kamara itu menusalli iya na lagi na pa angka tokkoe madaka ingka kuyase angka togang kami kato sitanra iya pa lesok-lesokange angka mon riban rengoko angka mon ritanga angka to maria angka to malampu bawang maka gana idi mani yang penting dia tajam manangi tapi angka miasa maka dia tidak mentalpik mazhab istilahnya isapa Syafi'i mutlak ko Syafi'i isapa Abu Hanifah mutlak ko Hanafi jadi makoro tapi dia to si gaga tahu runtu masampaja Syafi'i mutlak dia gaga kadang kala ko nakka ilimana imam Syafi'i ya ko mada mas solini imam Abu Hanifah na madaka imam Malik na napake tanyana imam Syafi'i jadi dia to gaga tahu ita mutlak maka si di mazhab na pake itu jadi begitulah kaidah cuma engkau memang tetap pandita palabe maka yang penting bukan untuk kemudahan kesana mempermainkan agama mentalpik mazhab itu tidak masalah menggabungkan beberapa mazhab tidak masalah cuma kami biasa perdebatkan ko sapi mutlak tapi ya wita ulama mat di mondre angka na palaba ipasigaru dia ko ya apa ya nangka na modele okko gitakae okko gie ya minasala tu ko makarbangi dai itu salah ya takannya pak angkat wita tau maripa pa makubam ni latubam weh maripa pa ya dena ko runtu dalele na tapi alena mi ropi gawi pa iya ko dalele mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ya sange si lempu bahu si lempu ya layolo angkat to pa si lempu lo bandreng angkat to si lempu lo yase ibu jari diletakkan di daun telinga ini mani bawang ke kami tapake itu yang penting di talamanang ya Allah ini itu salah-salah jadi ko tudangnya sampai jatuh dani nasaba ko den rulle maka mati ko de mulle tudange tatonge tudako cuma ko mi makatia madari ka mamele mi tete masampajang angka pake kadera makoro si sanang kasap yolo lobang maka de inaka ikaderana nalala lokro daku tau pa kunrun na magala mo pale taton na toto pa kaderana na tudang lawita men ko hadese maka ada orang yang sholat sunat walaupun mampu berdiri boleh duduk cuma apalan na tau tudangnya nasi basam pajata tonge seperdua naman. Jadi aku masam pajat tarawih teh namo magala kita to kome kitu dak den mari gaga cuma aku sampai perlu den awak di. Iya ko mampu kita to tatongi. Den awak di makna mampu kata to meka tu dak den cocok. Iya ko pamulan na mampu ki matu rakaat kedua den tak mampu tatong. Tu dak ni den mari gaga boleh tu. Makiro. Kemudian yang kedua terakhir ya masalah makadaki kaji ruku yang ngaji yang ngitawe anak naga napaletu pangkaji makada nak soal itu makadai hadesa waladun solihah dena pakai alif lam makadai waladun solihah jadi ia tu ya sange kadaki ya satu saleh iya na sampajan nanya na ngaji nen laudon na tau saleh na sananya tu ya aja tak ada paboto anak-anak namo paboto kumilaw do ni soleto ni itu ya metu ko boto na tak ditapai ya tu ampe tapai masumu tama ya kung kay tama makanja itaw ya kung masoy masala ya nalaw boto tarudo itapai ya na sampa jangan kay pemang jadi makwatu ya na tu ampe ang kapado nga ya mukallibal kulub sabit qalbi ala dini kawala tatika ipung ya bolak-balik ya te pasumu tama itapai patata ka nga tapai kulalan nati kuna saba ya na masu ya na tu ampe makara guru tanamo ustaz dia tu na dia taparila tuko kakamana tanah darat apa sih ngotong ustasi sifat dua lo jupanda hati-hati ki ya ko makanja tepat na cocok sa tapi ko lagay peko ni palagi ustasi maca toba jadi ya na tu jadi perlu kimatika nabi ada lagi mana sanabi o kui suruh gamonro na pangarui balisi masuma tu gara-gara makunrai jadi itu bahayana jadi itu ampai penting sampai kange sakira nyana ropa jadi yang ngaji yang itu tang ngaji yang maku ya ini penutup usappai makadaka iro Abu Hanifah
Sebab uki ira monro ulama pertama 70 tahun matena nabita napa jaji kata 80 hijrah na jaji Abu Hanifah uki ira monro dia paga kita hadis Pak Imam Malik mana tu moki kita hadis pamulang itu 6.000 hadis. Jadi kita hadis pamulang Imam Malik dia paga hadis na runtu iro Abu Hanifah maka dai ia ki bacangi korato mate de na letu ikirigang ipate hade na letu Abu Hanifah makada sehingga waktu nama guru mantasapi Abu Yusuf murid na Abu Hanifah angkat tu pendapatna mazhab kadim asanna makada tidak sampai pahala bacaan Fatihah kepada orang yang meninggal. Bukan negara tafsir Ibnu Katsir tenang kana rampi kor pendapat ni mantasapi tapi waktu na pura mak guru ku Imam Malik o ku masere monro anna taunna berubah pendapatna magai angka pasanna Abu Yusuf na bacangi korang gurunna Pak murid Abu Hanifah ia Abu Yusuf dena tulima manawanawai nasaish dia je baca korangnya latu je koto mate Pak Nabi tanilau doang atau mate nanya baca korangnya Pak doang ngi sana sikir di sana na coba-coba bacangi gurunna akapi itu ina baca korang napa nipia ngalena Abu Hanifah ko Abu Yusuf muridna maka dawe baca ngak koranna latu baca koramu kuya na papisawi rewa si mamparang ni nasang aja mu papisawi kiringa nga baca Quran na puna ni mantasapi berubah fatwa ni mantasapi agar si mantasapi jika ada orang yang meninggal mustahabun menghatamkan Al-Quran itu karena fatwa berubah karena penjelasan ulama makiro ye jadi yang kata tohera maka da mate Abu Hanifah nak kada letu nah sama kagape tahu mate rewa mak bicara melalui mimpi kepada muridnya itu perlu kita paham. Saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.